Dumela mahaeso la moetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. 120 commitments, we are at 70% of those commitments, word for word what we did. Mongodi e moholo wa ANC o re mokga o busang o fihlelletse diperesente tse 70 tsa ditshepiso tse 120 tseo o di etseditseng baahi ba Afrika Borwa ka 2020. We're really behind you. We are here for you because we know that with you and your support, the girls can do it. Dipapading ke matsatsi a 11 fela pele ho mohope wa lefatshe wa netball o qala Cape Town jwalo ka ha dipontsho di ne di phethelwa ka jeno. Moiratela pele ka ditaba tse re mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re mokga o busang o fihlelletse diperesente tse 70 tsa ditshepiso tse 120 tseo di etseditseng baahi ba Afrika Borwa ka 2019 tokomaneng ya boiketo ba dikgetho tsa naha le tsa diprovinsi. O buile sena sebokeng sa baqolotsi ba ditaba ka sephetho sa kopano ya NEC e bileng beke e fetileng. Le ha naha e tobane le diphephetso tse ding tse akgang ho phahama ditjeo tsa ho phela le palo ya batho ba sa sebetseng, Mbalula o re ho entswe ho hongata ditshepisong tsa dikgetho. O re kgwedi e tlang ba tla etela mabatowa ohle a ANC a 54 ho phatlalla le naha ho bua ka diphihlello le moo ba sa sebetsang hantle. O re le ha ba sa rate maemo ao mopresidente wa mehleng Jacob Zuma a fetang ho ona ba hlompha diqeto tsa makgotla dinyewe. Ho sa le jwalo ANC e re mmuso o lokela ho nahana ka ho ikgula melaong e meng ya matjhaba e sa tshetseng ditabatabelo tsa naha. Motho a le mong o hlokahetse ha malapa a feta 500 a sentswe ke mollo o qomme mekhukhung ya Kenny Road Durban Mesong. Baahi ba re mollo ona o qadilwe ke e mong ya bileng le qwaketsano le e mong. Baahi ba diketekete ba setse ba tlalletswe ke naha ha mollo o ne o tjhesa mekhukhu, batho ba 5 ba tswile dikotsi. Masipala wa eThekwini o re ngwana o ntse a nyametse. Mekgatlo ya dithuso e ntse e etsa ditlhophiso tsa ditlhoko tsa motheo. Malapa a angweng ke mollo ona a tla iswa holong ya motse. Nyewe ya Senzomeiwa le yona e tla tswela pele hosane le kgotleng la dinyewe le Pretoria. Moahlodi e motjha o lebeletse ho tswela pele ka yona. Ho tla lewa hore moahlodi ya neng a tsamaisa nyewe ena wa kula. Zandile Khumalo eo e leng ngwana boko Kelly Khumalo kgarebe ya kgalala ya bolo ya maoto e bolailweng ke yena ya ntseng a fana ka bopaki. Ke bana ba 5 ba qoswang ka ho bolaya Senzomeiwa ka 2014. Motlatsa moahlodi wa Gauteng e leng Aubrey Ledwaba o tshepisitse hore ho tla etswa tsohle ho netefatsa hore ho ba le haubi le tiehiso. Mopresidente Cyril Ramaphosa o beletse moahlodi Maumela le mosebetsi mmoho le yena moahlodi Nomonde Ntsiza Thuzi ka thoko mosebetsing ba qoswa ka tiehiso ya dikahlolo. Ho sa le jwalo nyewe e amanang le banka e putlameng ya VBS e lebeletse ho tswela pele hosane le kgotleng le phahameng la dinyewe la Pretoria Gauteng. Ba qoswa ba 14 ba qoswa ka ho tlatlapa banka ena mme ba tobane le diqoso tse 188 tsa ho fumana le ho boloka tjhelete ka bolotsana le ho pata mohlodi wa yona. Boholo ba batsetedi ba yona ke batho ba futsanehileng ba dulang metseng ya mahaeng provinseng ya Limpopo. Maemo ana a sile mahlatsipa ke tsalo ena a sena tshepo. Baqosuwa bana ba tshwerwe ka Phupjane ka 2020. Batho ba bang bana le tumelo ya hore phethahatso ya toka e tsamaya butle. Mosireletsi wa setjhaba ya beletsweng ka thoko mosebetsing advocate Bosiswe Mkhwebane o ile a fumana hore bommasepala ba neng ba tsetetse bankeng ena ya VBS ba entse seo ka tsela e fosahetseng. Ha nyewe ena e lebeletse ho tswela pele hosane, mahlatsipa a labalabela hore e potlakiswe le ho fihlela tharollo. Mohlokomedi wa diphoofolo ya nang le dikamano tse ikgethang le diphoofolo tse hlaha provinseng ya North West o sebedisa kamano ya hae le tsona ho kgothaletsa paballo le ho fediswa ha maikutlo a fosahetseng ka tsona ho di fa monyetla wa hore di phele hape. Luke Skuman ke motho yo ratang le go dira ka diphologolo. O na le mokgwa o ka one a kgonang go golagana le diphologolo. For me, I go in with Alex. For me, I go in with a lion or a tiger or a wild dog or a wolf
whatever you want to call it, that I've raised since a baby, even a raccoon. So I see him growing up on a daily basis. So it's not like I go in with a fully mature lion. I'll never do that. A re bontsi jwa diphologolo tse a dirang ka tsona di ka se kgone go tshela ntle le go tlhokomelwa. Any animal that's bred in captivity can't survive in the wild. The cheetahs, some animals can, but you're not supposed to. Jaaka diphologolo ka bontsi di sa sireletsega, ka jalo go di tlhokomela go botlhokwa thata go netefatsa fa di tshela lobaka. Sentle English, SABC News, Wolmaranstad. Mokete wa bonono wa Freistad o tshwaya dilemo tse 23 monongwaga o ne o gakolwe. Bahlophisi ba ona ba re o fana ka tshehetso ntlafatsong ya moruo le ho ntshetsa pele Bloemfontein. Sesotho mokete ona o qadile o bitswa di Volksblad Kunstfees. Ketsahalo ena ya matsatsi a 5 selemo le selemo jwale e bitswa the Freistad Arts Festival. Bahlophisi ha ba lahle tshepo. COVID was a widespread disaster for everyone, but I do believe that with the new strategy of the festival, really containing the festival on the beautiful Bloemfontein campus of the University of the Free State. Dijo ke mantletsentletse. Ha ile bonono le mekgabiso le thepa e nngwe ke tlotlobo. Moya o mosesanyane o hlabang wa sehla sa mariha ha o bolele letho. Ditaba ke monyaka o mona. Ke natefela ho mnate dijo dingata umnat like no as kgetlo la pele ke tla ne ke tlile le mo se fetileng, and just like le mo se fetileng I'm having a good time. Ho dibini tse ntseng di thuthuha ke kgotsofala. Ho bona mekete e kang ena ke sethala sa ho bapatsa bokgoni ba bona. Ke kgatla ka la pele ke le mona ho mnate hore ke sa pele le nna ke nitlile re tlo bina re binne ditenteng tse mane. Ke mokete wa botjhaba ba se Afrikaanse o seng o kenyeletsa bohle. Konelo le Kgafola. Ditaba tsa SABC Bloemfontein. Lengosa la Brittany le tshwere dipapadi tsa netball Cape Town o keteka pheletso ya dipontsho tsa mohope wa lefatshe. Mohope o ile wa latwa United Kingdom ka Motsheanong mme sale o hahlaula le diprovince tsa Afrika Borwa. Ke lekgetlo la pele dipapadi tsa bompudi ba mohope wa lefatshe wa netball di tshwarelwa Afrika Borwa. Sehlopha sa Afrika Borwa se loketse ho qala dipapadi mme mopresidente wa netball South Africa o re mohope o tlo sala kwano naheng. Meka ubere ya dipapading ya ditebele kwano naheng ebile le moketjana wa dijo tsa mantsibu ya le sebapadi sa ditebele sa America Floyd Mayweather maobane bosiu. Ho bokeletsa tjhelete ya ho thusa batjha ba Afrika Borwa papading ya ditebele ka lenaneo la hae la ntlafatso ya batjha. Mayweather o bolela ha thabiswa ke talente e kwano naheng mme o tshepa ha tla kgothatsa batjha ho hata mehlaleng ya hae. Afrika Borwa e na le nalane e ntle ya ditebele mo e bileng le letlotlo la dipapadi tse kang Dinganthobela, Brian Michele, Vuyani Bungu, Welcome Ncitha, Khasiam Baloyi, Philip Ndou, le Mufu, Baby Jake Matlala, Corey Sanders le Gerrie Kotsieng. Ba e sorentse ho lekane phirimaneng ena bolepi bo a latela. Salang hantle.